Bala Ken Rosas. Tinapalabas. Nagpakita ni Dante ken ni Nana Linda ket tarigagay na kasarita ni Alexandra. Injayan ni Hepe ni Michael iti kwarta, kasukat iti haking nga ramidan na. Saan nga inawat ni Michael ti kwarta? Ngam saan na napagkadkadan na ito ni Joyce iti injaya ti Hepe. Iti pa nagsarita da Hepe ken ni Michael. Imbatad ti Hepe at ti kwarta nga inted na kini Joyce ket utang arumbang abayadan na. Babaan iti kinalaing na iti computer. Kabayatan na. Rang tako mga kasarita ni Dante ni Alexandra. Ngam ti Hepe ti imunaan na kasarita ni Dante. Itagagayem. Tenggan nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Ngam, di ka madanagan, Dante. Mabiita na may kat ditoy ni Alexandra. Mangnamnamak iti kastaunay. Agsipot tagayem ti kabsat ko. Gayam. Mangnamnama ka, ababaan kini Agent Darius. Malawlawaganan ti amin. May payan iti hustisya, ti pan nakapapatay ti kabsat mo. O anya Dante. Talpas ka din ti pa nagsarita yung kini Hepe. Agawid akon. Diyak kaya tinamuak manipod kan kwa na. Ngam inawag ako ni Agent Alexandra. Kaya't nakakano ang makasarita. Awanan ti rumba nga pagsaritaan ni. May naik iti kaso day di Pamela. Napukawan ti panagtalag ko kan kwa na. Anya? Tapay. Diyak la pagarupan. Dakas gayam ti aramid na. Sa dinat kaya ni Manong Dante. Kunak man nourayan nak ako nam. Pimanawan. Ay, sapay nagdardarasak ng imay. Kaya't kumat ang makasarita. Nabayagan asaan kami ang nagkit-kita. Agent Alexandra, panagkunak. Kat adan ibaga ni Hepe, kontraken ka. Anya? Naibaga ni Manong Dante nga awanin apulos ti panagtalik na ken ka. Daytakat, kalpasan ti panagsarita daki ni Hepe. Talaga adi naksardangan ni Hepe. Aging gaadyak maikat iti posisyon. Di kagdanag, Alexandra. Lumtuad tumat lang ti kinapud mo. Nga iti uray ka ano man. Saan ama pukaw ti panagtalag ko kan ka? Nay, Dante baraw. Nagsubli ka mat adakaos. Iti ipapan mo iti syudad. Nagbidutak, Nana Linda. Anya ti kayat mo asawain ang nagbidot ka. Permi ti panagbilib ko kini Alexandra iti kabalan na. Ngam ibagakan ka nana. May samot gayam ni Alexandra kadag iti ulag iti ahensya pagtrabahuan na. Anya, ay sana putno dayta Dante. Amok ni Alexandra. Di na maaramid ti mangluko iti pada na ataw. Di magasak lang dito'y balayo. Tapno ibagak dayta nana. Nadismaya ako, nay. Nalaing ka talaga, Michael. Nahak mo ti credit card, tibak ng a foreigner. Nayakaran ka na kayo ti kwarta na iti bangko, sir. Kasta ti kayat ko, Michael. Maragsakan ak unay. Nalakaan na surok ti proseso na. Tainadal ko analayng iti hard disk na impaimayo kanyak, sir. Uwan kayam, sir. Kasano naalayo da ito yung hard disk? Michael, jak kayat dayta sa lutsud mo. Jak kayat nga ulitin pa damagin kanyak dayta. Dispensaram la ko man, sir. Mas dawak lang amin. Ala, itod mo kanyak ti hard disk. May gamam lang dayta, numanghak ka iti account. Ket kalpasan ti trabahom, isublim kanyak. Atoy, sir. Atoy ti hard disk. Jeremy, di ka kumamag agungat.
Awan ti mabirokak a dokumentos amang ipanagnak anayakar na iti sabali ti hard disk. Saan ka ngagsardeng, Emily? Sana mabalin a bastalangan mapukaw ti hard disk. Awan ngamin tinadakdakamat ni Raul kanyak. Anang italkan na iti hard disk. Jack mat nadamdamag kan kwa na. Tati pagarupak. Adalakan kwa na. Dagiti files na iti computer nga nararamat na. Amangan mo't no makita mi jay. Sa bagay. Posible nga agpaiso nga adda matakwatak wenno makita kadagiti files na. Sige. Lukatan dagiti files na, Emily. Amo ka da ka ita dito'y balayo, Michael. Domingo ita. Awan sa rakit trabaho. Sir Darius, saan na narumbang nga umay kayo dito'y balay ko? Saan na narumbang nga agkita kan agsarita tayo pa'y? Anya? Taapay. Saan ka din kakadwa tayo? Hindi dayta, sir. Sa balitan ti sitwasyon. Ibilang da ko nakalaban. Michael, Sir, may sakon a hacker. Saan ko na malibasan dayta? Binayadan ako ni Hepe. Ngagbali na tao na. anya. No kasta. Pudno. Pudno amin dagiti atap tayo. Pudno, sir. Binmak na ni Hepe. Kapo iti kwarta amaw-awat na kadagiti hacker idi. Nan-anay datan ni ebidensya. Ipilaan tayo iti kaso dayta a hepe. No saan na kayo amaunaan? Michael, anya ka diti kahit masawan? Adado ti amo ni Hepe ngamda kayo kani Agent Alexandra, sir. Amo na amin ti taray ti negosyo. Nabayag na ngay nadal dagitoy. Saan kami apaabak? Itayak mo ti biyag ko, sir. Katno bilang man siyak ti matay. Pangasim ko ma. Iadayo yun ti pamilyak. Anya. Nanya man ti plano yung aramidin ka ni Alexandra. Aramidin yung itan, tanasa papay. Sakbay amaw di ti amin. No kasta, indulin ni Hepe ti hard disk abirbirukan tayo. Pudno dayta. Anya ti plano mita? Urnungan ta amin dagiti ebidensya. Umdasen. Tapno maipilaan iti kaso. Kontrakan ko na. Isumat lagayam akal na at ti babak nang na. Kat oray may sa kadagiti staff na. Awan makaiturad amang questioner iti kalla at apanagbak nang na. Dinadal na ti kinataon. Saan na nakontento iti mauawat na asweldo. Kat nagdependar na ito iti illegal niya aramid. Tapno bumak ng laeng. Imbaag ta nakariing ka pa Alexandra. Wala na. I-review dagiti files ti kaso nga ta kanya. Ay na, amok nga daw tar aramida. No kasta arabi ay. Iso nga inranak ti panangawag ko ka. Nana Linda, imay gayam ni Dante diti syudad. Malagip yung kadipay ni Pamela? Ay, dayta kumamot ti bagakan ka balasang ko. Kinapudno na. Sakbay nga imay dita. Dimbagas pa'y dito'y balay, tanagdamag may papankan ka. Ngam tirigat na, saan kami ang nagsarita? Ay, nagawid akas ta unay ti pan nakadismayana. Wan nga rod nana, kat tinasakit. Ni Hepe ti mismo a kinasarita na. Kat dinadangulnak ni Hepe kan kwa na. Iso anapukaw ti panagtalak na kanya. Ay, unayan. Saan pa'y analpas ti investigasyon?
Nanayunan man ang ti problema ang balasang ka. Wan nga rod, Nana. Sidirak ko man ni Hepe. Ngam binaybay akon. Idanan milangan iti umno a proseso ti amin. Ala, agan anad ka nga rod balasang ka. Agalwat ka. Tadi mo amaw. At itao akasangsangom. Kalaban mo gayam. Isardeng mo pa lang dito pa nagtrabaho, Michael. Lipasaklangan, sir. Uwan gayam, sir. Mabalin ka di nga agawid ka masapa ita. Apay nga agawid ka masapa. Di na ka di kaya tadanggayan nga ginom? Amo yumutan, sir. Agdadag sa ni Joyce nga asawa. Kaya deliver lang itay, dagiti in order ta gamit. Babaan iti hinak mo a credit card. Uwan, sir. Kompleto dagi computer set, laptop, relo, kanda dumapay. Nakaragrag sakak, Michael. Mabalin ka di, sir. Agawid ka masapa. Nasaukon. Nakaragrag sakak. Iso nga ginumta. Di ka madanagan. Dahil ti panagawid mo. At dayawid mo a kwarta. Malaksid no di mo kaya ti kwarta. Mabit lang tayo nakisaga na dagiti arak ngayon umenta. Amumeten. Awan katulong dito'y balay. Tanarigat ti agtalek. Iti uray asino. Iti daytoy apanawen. Itataman lang na maadaan iti gundaway ang makapagsalita, Alexandra. Kaputa iti kalabas. Ado ti trabaho. Pasarahi awan ti gundaway ta ang makapagsalita. Wan nga rod. Ar-aramidan tamat ti trabaho ta. Ti panangas asikaso ta kadagiti kaso. Ngaman yan. Nagsakit a panunutan, Darius. Tay tilaksid kadagiti ado ang sakripisyo. Madadaal pa'y tinagan kan reputasyon ko. Di kagdanag. Agpulon tumot lang ni Hepe iti day tangar aramidan na. No saan la ko maadakas ti pumatay. Siya kun amis mo timang patay kan kwa na. Di kagsao ko maitigas na, Alexandra. Nasakit a panunutan. Nga masampol anatip karak. Ipanagnak ko anadalos ti konsensyak. Awan ti madi nga arami ko. Nagmayatag Bartek. San ka di, Michael? Ni, adong tinainom yun, sir. Sige lang. Aginom ka. No di mo kaya dato'y brand ti arak ngayon inumenta. Agpili ka lata iti kayat mo. Gustong tinainom ko, sir. Nagrigat kat nga minen, no at asawa mga agururay kan ka. Di naklatultuladan. Agmay-may sa akon, iti biyag. Apay, sir. Sa dino tinapanan ti asawa kan dagiti anak mo. Nagsina kamin kini misis ko. Kat iti pa nagsina mi, intugot na matern dagiti anak mi. Ha? Nagsina kayon? Anyo ti raso tinagsinaan nyo, sir? Kwarta, Michael. Kwarta ti puon ken gapo ti panagsinami. Di na kayat ti... lipatan mo na ita. Diyan kaya ta pagsaritaan ta ti may papan ti pamilya. Mas may ti kastoy. Tiag may maysa. Ala, kargaan pa iti basok iti arak, Michael. Nagdandanak ako na Michael. Kunak no saan kan nga gawid pa. Apay ko mamadanagan ka. Basit lang tinainom ko. Tapinilit na kami ni Hepe. Amo matan ti ugali na. Pampanunutat ngamin. Nga amang ano. No, salvage na kan. Si Kakit Dimat. Tila pampanunutam. Apay,
Jakla ka din kabalan a lumaban no aramidin na kanyak ti kasta? Magkatawa ka pa ilang. Kano dandani kasta ti inaramid na kin ka. Malagip mo iti inawis na kaama pa naginom. Joyce, naibagakon kan ka. Saan ngagbayag daytoy nga aramidin ni Hepe? No siyak ti matay. Salwadam ti baby tar. Saan? Saan mo asawan dayta? Jak kayat amang ngagdayta, my God. Agyamanak, Ma'am Alexandra. Sikat tinagboluntaryo amang kadwa kanyak nga agkatang kadagiti gamit ni baby. Pakaragsakak ti mangkuyokan ka, Joyce. Mali, umay ka. Dito'y tan baby section nga agkatang. Tangay, babae tagbaling nga anak yu kini Michael. Bay asyak tagpili kadagiti bada na. At si kapay ti excited ita, ma'am. Ngam siya nga ina. Wen, siyempre, excited ak. Isa di ka madanagan. Siyak ti agbayad kadagiti gatangan ta. Adamat pagbayad ko Bay amon. Siyakon. Sige. Agpilitan kadagiti gamit ti baby mo. Alexandra, agruuray ni Happy di taunag ti opisina na. Para itian niya. Meeting tayo kano atalo. Kala at ngagpamiting. Ngam kanayon matngawan. Isaganam lang ang nagiti reports mo. Inaldaw nga isagsaga ng update na Darius. Isu ti rumbang ama questionaran. Saan kat asyak? May mayat no gastoy a surprise ti meeting. Tapno maamuan ti agtrabaho weno saan. Sir. I-presentar mi kada kayo dagiti reports mi. Tapno awan pa nagduadwayo. Ti report ni Agent Alexandra ti kayat ko amaamuan. Kanayon asyak ti pagduado am ase. Makadlawa kon. Ngam sige. Daytoy ti pakabuklan ti report ni. Kitain nyo. Agdwa-dwa ka. Tamok at di mo aramidan ti trabaho. Asino nga takadata ti saan ngagtrabaho, sir? Siya? Wano si ka? Aniya. Naunaan ka, Hepe. Alang pay lang ti paltog mo. Nakapaturungan kan ka ti paltog mo. Alexandra, pangasim. Ibabam ko maday tapaltog mo. Ipagpakitam lang ti pudno a kinataom, Agent Meneses. Awan ti respetom. Dakas ka, babae. Aganad kay ti panagsasaom, Hepe. Tamangan no agbalatakan kadagitang nga ibagbagam. Kalpasan ti panagpa-ultrasound ni. Kinaduan na pa'y ni Ma'am Alexandra ang naggatang iti gamit ni baby. Kaya't ka kumamat akadwaan. Gamawan oras ko. Sobra demanding ni Hepe. Maawatan ka, Michael. Saan lata ang maikat ipanagdandanag ko? Ala, kitaan taman kit di dagiti ginatang yung agamit ni baby ka ni Ma'am Alexandra. Saan na napintas dagiti mapaspasamak, Alexandra? Talaga nadagsan ti dara kanyak ni Hepe. Pagpupudutan nak akanayon. Anya ti plano mita? Kaya't ko adalusan tinagan ko. Tulungan ka. Sanan. Aramidak daytoy asisyak. Saan ka mabali na baybayan? Ag-partner ta, saan ka di? Darius. Isardang Muntilugan. Nakadanuntan dito'y apartment mo. Jeremy! Umay ka! Umay ka, taday pakitakan ka! Anya data, Emily. Umay ka ditoy! Iti dayta files ni Raul iti computer. Ada natakwadak. Anya data? Amo kun no asino tinangital ka na iti hard disk. Asino? Among launay daytoy. Kabisadom dayti ataw. Ni Diomedes Zonar. Anya? Di mo pulos pagarupan nga iso. Saan ka di? Alam,
Ison ti akin igam ita iti sapsapulan ta a hard disk. Anya ti aramiden ni Jeremy itinatakwatan na. Gagayem, ti uliwain na dinggen, ti tuloy ti nobela tayuan na pauluan. Bala Ken Rosas. Bala Ken Rosas. Inapalabas, nagawid anapaay ni Dante iti probinsya, gapo kadagiti na ibaga ni Happy Cancuna kontra ken ni Alexandra. Kabayatan na, miniting ni Hepe da Agent Alexandra ken ni Darius, ket ditoy, nagpinudot da Hepe ken Alexandra. Asutin ko man ni Hepe ti paltog, ngam naunaan ni Alexandra. Naganawamat ni Darius, nadakamat ni Alexandra akayat nadalusan tinagan na ngam saan na anaibaga kin ni Darius no anya ti aramiden na. Kabayatan na, namuan metten ni Jeremy ken ni Emily ti tao anang italkan ni Raul iti hard disk. Itagagayem, tenggenyo ti tuloy ti nobela tayuan na pauluan. Bala Ken Rosas. Jak impagaro pamaaramid na dayta. Saan ka di nga iso ti Hepe apag serserbian da Agent Darius kan ni Agent Alexandra? Mas ka na may sublikan niyak ti hard disk. Kaya't nangatamat? No di na itad. Biyag na ti kasukat na. Naipusan ako ni ti droga. Pero kan manan ti bagek. Kasapulak manan ti gumatang. Nga mawa ti pagkatang ko. Kan maysa. Adayo dito'y ayan ko ti pagkatangan. Oh. Kano nga tapayaban nakmanan ni Boss Jeremy? Oh. Matuo ka na kon dito'y. Ha? Kasla daw ng ortilugan. Ha? Umwarak dito'y. Simag. Mga no kalaban na kita. Umas asidagan. Umwarak dito'y underground. Tipalto ko. Nas kan anak kasagarak. Mga kit dinupulis na kita. Nakaulimat dito ya. Dagiti lang unit tibilit ti mangag ko. Nalabit nga da dita underground ni Tiago. Sana mabali na panawan na ti hideout ko. Trabaho na ti mangbantay. Pamangan madalang iti aglawlaw ni Tiago. Isukot ti aramidin na. Madamadlaw na sumang petalugan. Aglemang. Ket simon na no asino ti umay. Tiago! Amok nga da ka lang dita. Rumor ka. Ada pagsaritaan ta. Boss! Kunak tumat. Ada ka lang dita. Ay, agyamanak talag pasyar ka, boss. Agsarita ta analaing. Boss, ada ka di manan ipatrabahong kanyak. Ada. Ket kayat ko apatayam daytoy at tao. Sir Darius, nakapasyar ka? Umunik ka? Saan ni Joyce? Damagak lang yung imay dito ni Alexandra. Awan, saan nga in may ita dito ni Ma'am Alexandra? Naudaan nagkita, kan nagkadwa kami, idi kinuyog na kagimatang iti gamit ni baby. Kasta. Apay sir, apay abirbiro kam ni ma'am. Awan. O sige. Dahil talang ti kayat ko ang maamuhan. Joyce. Very good, Michael. Nakado ka manan itangal daw itinahak nga account. Well, sir, natungpal tibilin mo. Agdapay kayat mabidlang sungbatak to'y awag ko. Itaman pa nga daw mawag kanyak. Kat, baro ang numero da ito
Hello. Sino matati kasarsarita ni Sir iti telepono? Apa saan ka sumumbat? Hello. Oh. Ti sinalbaga caller. Di na mo no sino tiluklukwan na. Oh. Sir, kaya't kung maipalawagkan ka, adag ito'y nahak kong account ket... Oh. Salbaga. Umawawag ba ng ti caller? No awan ti maramid mo. Di ka mang disturbo iti sabale. Hello, Mr. Diomedes Zonar? Ha? Naklaat ka. Tamam mo ka. Saan ka di? Sino ka? Saan ka nagkatawa? Ibagam no sino ka? Am mo nak. Hepe? Aniya. Michael, mapukpukaw ni Agent Alexandra. Anya? Sigurado ka kadi iti day tangay bagbagam? Imay itay dito'y balay ni Sir Darius. Birbiro ka na ni Ma'am Alexandra. Madandanagan ak. Sabalin tagparparik na kanyak, Joyce. Uray siyak, Michael. Naturod a babae ni Ma'am Alexandra. Ng babae lang dayjay. At dalakik di dakes a napasamak kan kuana. Apay ka di nagsardangan, ha? Talaga adi ka sardangan. Aging ga iti di ka makisinarak kanyak. Ado ti aramidak. Katawan na pulos oras ko kan ka. Kasarsarita kay tinasayat, hepe. Siya kung timangim imbitar kan ka. Agkad-kad ka pa lang. Tapay ko ama kisinarakakan ka, ha? Napatag ngamin unay, ti pagsaritaan ta. Saan ka nga, mo? Tapay ko ama kisinarakakan ka. Hepe, aday bagakan ka. Katdungag ka, anaimbag. Tenga trabin, kaya't konti agina na. Tapno amom, saan a kumpleto ti hard disk nga dakan ka? Anya. Oh, diyan mo na ita hard disk nga ibagbagam. Adda kanyak ti hard disk? Amas kompleto, kan detalyado ti linaon na hebe. Di mo ka di kayat nga ited ko kan ka? Anya. Agkita ta. Tapno maalam ti ibagbagak a hard disk. Sikan ti agpili iti lugar. Apagsarakan ta. Darius, itaman pa'y nga imawag ka. Kumusta ka, baraw? Nana Linda, nakita yung ka din ni Alexandra. Ha? Ni Alexandra? Wala na. Doon niya daw ang mapukpukaw. Diyak mo no sa dino tayan. Ay, awan dito'y ni Alexandra. Saan kayo kumanya agulbud pa'y nana? Didak ko ang pagdanagan pa'y. Ay na, Darius, amumat asa anak nga ulbod, barok. Talaga nga awan dito'y ni Alexandra. Kan maysa, no may man dito'y, sigurado dumagas latta dito'y balay. Ibaga na ti umay na dito'y. Apay ako nam amapukpukaw. Hepe, very private dahi nang ipanam kanyak a lugar. Kaya't ko lang tagsigurado asa anak alukwen. Apay ko maalukwan ka, Hepe. Kas makita mo't. Awan apulos ti armas ko. Idin to tasika. Nakasalikad ti paltog iti sikat mo. Ita, pagdwa-dwaan nakpailaang. At the record yo. Hepe,
May sakamutan kada kami. Saan kon nga amuan? No apay ang nagbaliw ti prinsipyo. Tinapatag ita kat ti hard disk. Nagbidot ka iti tao nga inasitkam. Tawan kanyak ti bagbagam a hard disk. Okay. Ipakita kan ka ti linaon ti shoulder bag ko. Barang magustuhan. Iso ka di dayta ti hard disk nga ibagbagam. Exactly! Ay, sana ito eh. Kompleto ti linaon da ito eh. Oh. Awatan. Ngam, ited mo kanya, tiadakan ka a hard disk. Naibagakon kan ka, ngawan amok iti bagbagam a hard disk. Idaldalan kon itinasayat asaritaan da ito'y hepe. Tadyak kayat nga adda masakitan. But-but nga nakadi, ha? Oo. Agtugaw ka, sir. Babae ti kasangsangom. Ngam, kastamot tan ti araramidam. Hmm? Oh, kas makita mat. Umaya ni serve to waitress to order ta. Agtugaw ka. Kat agsarita ta, ana imba. Naalam ka ni Hepe, jay hard disk. Saan? Ipilit na nga awan am muna maipapan iti hard disk. Anya, ti awanan bain. Imbagak pa yan kan kuana nga agsinukat kami iti hard disk. Ngam, talaga addi na kayat. Pues, arami de monterumbang kan kuana. Jeremy, palag ko na, naaramid kon ti pasit ko. Isok asikan, ti makaamukan ko na. Ti kunada, mamaysaan da. Ha! Nagbidot da. Amok ape kajay itada a hard disk kanyag. Siya pa'y tilukwan da. Ha! Sino man nga tanda ito yung mauawag? Hello! Kumusta kan, Hepe? Sino ka? Ibagakot ti kayan ko. Awanan ti adupay aso. Sino ka, kurag? Itit mo kanyak ti hard disk. Awan ti panawan ko ang makisarita kan ka. Salpagit di. Saan ta kasar dengan dagito partakak pa iti agpataray. Nas ka na makawit akadagos. Ang mga nuad damang sisim kanyag. Talaga natangkan ti ulo day jay a Hepe. Kunakmatan kan ka? Di na basta-basta itad ti hard disk. Umay dito ni Tiago. Isun ti makaamu ko ni Hepe. Di ka agsigsigurado ka ni Tiago, Jeremy. Ngamin, saan a basta-basta a tao ni Hepe? Sa ita? Italak mula ang ka ni Tiago, dayja a tao? Di mo tagibasitan ti kabalan ni Tiago. Laglagi pam. Adun tinapatay na. Anya nga ta? No si kalangan na mismo ti mangpapatay, iti dayjay a Hepe. Padasan tapay ni Tiago. Intrisado unay para iti dayto emisyon na. Magagaran unayan. Chief, agsarita tapay ko masakbay pumanaw ka. At dagam ka mag-meeting ko, Darius. Sir, kaya't ko ang maamuan nyo. Ani Alexandra, kaya't mapukpukaw. Madanagan ka, ang mapukpukaw ti partner mo. Amangan no simurot iti lalaki. Saan nakasta ni Alexandra? Di mo pa kadanagan. At da sa bali ang mabaling ngay partner ko kan ka. Sir, pagdua-duaanon dito apa nagpukaw na. Sana kita nakasta, Agent Darius.
Ibagakan ka. Awan pa kay naigak iti panagpukaw na. Kahit no saan pa lang ag-report, maawol. Kahit naasawen, isunti rason, apakay katanda. Agtrabaho ka lang, Michael. Katanya man namang ngag mo, di kan makibiyang. Uwan, sir. Aguli magkalaangan, no at tatagitagdamag kan ka. Mawatak, sir. Uray siya. Dakkel burburtya no apay anapukaw ni Ma'am Alexandra. Iso ti pimanaw. Siguro, mabain kapoy tinaramid na panang bastos kanyak. Sir, nasayat at tao ni Alexandra. Di mo ipilit ti rason mo, Michael. Diyak kaya ta kontra anak. Uwan, sir. Mamuan tayong tulangan, anatayan. Agin lalaing nga agent. Boss, lakayan da ito'y nakaladawan. Purawan dagitibok na. Adan edad na. Ngam di mo tagibas si ti kabalan na. Hepe day ta. Sino ka na kami ti ano ti pinatay na, boss? Saan aday ta ti pagipasaran, Tiago? Numapatay ko na ito'y tao. Manutited mo kanyak, boss. Tripliak ti ited ko kan ka. Ita ka din ti kaya't mo pa ng patay ko kan kwa na, boss. Plan mo manalayang, Tiago. Adalam analayang ti sitwasyon. Narigat, amangan maunan na ka. Amo konter aramidak, boss. Hindi pa lang. Nakasaganan ti bagay kiti kastoy a klase ti laban. Uy. Talaga gaya madakkel ti balay dayjay alakay a hepe. Nangato ti rehas ti balay na. Ket panagkunag sana basta-basta arehas. Nasken ngagsipot a kanalaing. Kanasken asanda matlaw ngagsipsipot a. Diyak amunuan niya ti aramidag. Taging gaita. Saan ko amasarakan ni Alexandra? Uray siya, sir. Madandanagan akmet kan kwa na. Kadag ito'y ngamin kalabas. Nadlaw ko kanayon nga adda kasarsarita ni Hepe ti cellphone. Kat nung maminsan, kaslag subsubang da. Sakbay ti panagpukaw ni Alexandra. Nagririda pa'y kini Hepe. Saan ka madanagan, sir? Si putak dagiti gunay ni Hepe. Numabalin, Michael. Alaan mo di hard disk. Narigat kung siyang aramidin day ta. Kastalaw na iti panagilimang na iti hard disk. Sakto lang may gaman. No day patrabaho na kanyak. Nasken ang maipaima ka datayo ti hard disk. Sir, saan ka madanagan? Adan tulat tagundaway amay taray ko ti hard disk. At baka namadmadlaw dagiti security guard ko. Akaslag sisim iti aglawlaw ti balay ko. Diyak amo day ta, sir. Tadito'y lang unog ti ayan ko, nakasta ngagtrab-trabaho ak. Namindua na kano na nakita dayjay, alakay. Mapagdua-duan tilangana. Saan ka di aninayo na mo ti security guard mo ngagbantay dito'y balay mo, sir? Wen, talon dagiti inalak ag gwardya. Tapno sigurado ti proteksyon ko. Sino ti kalaban mo, sir? Dagiti awanan bain. Amang tartarigagay, amang tagikwa iti hard disk. Napatigaya matalaga daytoy a hard disk, sir? Ngam saan da maala? Amo, nga dan isagsagan at ang adang amay busor kanyag. Ngam jak itulo ang maunaandak. Dati, lakay.
Isardeng mo pailaan day tatrab-trabahom. Madamati pa nagsibog ko kadagiti mulak. Bakit? At guroray kan ka bisita mijay balay. Bisita. Kaya't nakano ti makisarita kan ka. Nabayag ka no ngamin, asaan kayo ang nagkitkita. Awan mo tinamnama ka bisitak ita. Napatag-unay ti ibagana kan ka, lakay. Iso nga isardeng mo pailaang day tar aramidem. Tain ka kasarita. Asino ti bisita ni Dante? Kagayem, ti uliway na denggen, ti tuloy ti nobela tayo na Pauluan. Bala Ken Rosas. Nobela ni Elena Nudo. Iti madireksyon ken musika. Jonar Rebotaso. May sapay asagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DCWT 540 ken daytoy nga stasyon. Bala Ken